Na mantri o srpskoj krivici član vijeća Melville Bird izdvojio je tada mišljenje i za februarski masakr na sarajevskoj pijaci Markale. Ne bez razloga, povjerovao je dokazima i svjedocima među kojima su nekolicina stranih eksperata, ali i Alijin zaštićeni biser koji je svjedočio kako su za Markale pakleni plan spremali upravo Alija Izetbegović i tadašnji rejs Mustafa Cerić. I opet je povod konstruktorima zločina bila intervencija zapadnih saveznika. Bez sumnje je to statički aktivirano i to ne jedno nego dve. Što se tiče Markala 1. Subotićeva je argumentima porazila sarajevskog kolegu balističara Berka Zečevića koji je tvrdio kako je granata na Markali, i to samo jedna, ispaljena sa srpskih položaja i ubila čak 66 Sarajlija, više od 140 ranila. Nije na odmet podsjetiti da je Zečević, svjestan svog remek djela, na svjedočenje u Hag otišao ne dobrovoljno, već sa lisicama na rukama i u pratnji sudske policije. I drugi incident na istoj pijaci, ona iz ljeta 1995. godine, mnogo je dokaza osmišljene u istoj kuhinji, opet zarad međunarodne intervencije koja je uslijedila kroz NATO bombardovanje srpskih položaja. Na tom projektilu, na njegovom upaljaču, premošćen deo koji se odnosi na samolikvidaciju u prvim metrima nakon lansiranja i lepo je sa krova pustio. A uz ovakve projekcije, i to je dokazano, pribjegavala je muslimanska vrhuška i prljavoj takozvanoj strategiji provociranja vatre.